5 klasında atam Molda öğrengen. Türk tilge. Özüm ayrı olsa Türk tilini okup, Türk tilini damılla mağa savak verer bir oğlanda. Mağa bire turgan savağın, biri şeyle ben okutup kotarıp oğlum. Yani damılla, ben Arap dilini öğrenem. Türk tilini öğrenip çıktım ben. Degende yok çıkmaysın degende. Ben koluma çıkmaysın degende. Yani ne var şirketi an çektiğinde Anarbay damılla degen vardılar, Arabi. Oşa damılla vardı. Varsam, o damılan yine olsam, okusam, ben sana savak birer ben seni medreseye döndüm dedi. Ben onda bu medreseni bilmezken, boşta şehirde orasın, Çakır diyen damılağa zorlasın dedim. O damıla ötük etti. Kur'an'dan Anarbay diyen damıla besile. Anan o damılanan tolp kaldı, din gidiyoruz bilesin dedi. Ne geç fark altında. Misal için bir alipte, köp neresi var da, bol ilim dedi. Daraktın tamırındaydı dedi. Daraktın tamırındağı, daraktın tayındağı tamır kanday olup ketken. Bittasi uğurda tutat, bittasi жақсы нәрсені шығарады. Bittasi өзін бағады, biri жаман нәрсені жоқ қылады. Ошон үчүн илим дейт да, илим алыш бул ийне менен кузук казыга менен барат. Түрк тил билем, тажик тил билем, араб тил билем, кыргыз тил билем, орус тил билем. А тажикче, түрк кайсы катын үйрөнөм? Китептен окугам да. Сафалер деген китепте ошондо жазганда Саналил халqi qabru aflak. Uşunda Türk tili var, Tacik tili var, Arap tili vardı. Sanalil halqi qabru aflak. Samavat üyünü tuttu muallak. Sanasız, türküksüz asmanda turguldun dolar. Çok kitaplar diyen var. Sen uşunda kıyım oldu, ben sana akıl verdim dolar Allah. Mağa şembe etasın, hiç ölgönde tillem, tuzak atışan, beşke çıkan, oylanboy, o yok diye otasın. Jatağım asmanın tiklet yıllar. Gözünün sanası yeterken zaten. Uşudan tapırka kıldı. Yarattı katıraydın da var. Ben seni bir tam sudan yarattım da zaten. Şunu bilgiyin da biz şunu bilbet aldı. Cahana hükmünü yukarılattı mutlak. Ölgünde tozaklı'nın bir iş battı. Kılıp kabra madanı zilmeye höt beni adamı anın kısmı yeter kut da. Yem pendelerime uşu yeter. Şunu ben bildirdim, yem şu yolman çıkmaydı. Desem biz çıkmak var mı? Bir 2 yıl murun iştep ketken, silesi bolup iştegen birdi. Silesi bolup iştep, anan keyin şu yerде iştep жүрүp, ошондо жакшы намаз окуйт эле, эме тишпейт эле, чекпейт эле, жакшы эме эле. Анан кийин мына кече жакында келди. Былтыр келип иштеди. Былтыр анан кийин өз кичинеден баягы жүрөгү сыгылып ойлонгондо көп эме кылып ичип атат анча мынча. 50 граммдан, 100 граммдан. Азыр дагы эми баягы чарчаганда ичип атат. Эми турмушта үйүн ойлонот, кызын ойлонот, баласын ойлонот, семьясын ойлонот дегендей. Анан балдарга үйрөтөт, мындай болгула, андай болгула, ичпегиле, чекпегиле, намаз окугула, 5 маал неме кылгыла деп, баргыла деп. Анан өзү дагы окуп жүргөн экен, өзү дагы азыр аракет кылып эми ушуну таштасам кетем деп атат Бишкекке. Бишкекке барып мен дагы бир мектепке же окуу жайга бир мугалим болсомбу деген ниети бар экен. Ошо ниетине жетейин деп атат, аракет кылып атат. Өзү деле азыр айтып атат, эми көрүп атасыңар го, өзү да айтып атат азыр мен кичине эмеден шайтан эметип коет деп атат. Ушудан чыгып кетсем Кудай кааласа жакшы болуп кетет деп өзү деле айтып атат. Ушуну өзү таштап койсо деле, көп эметпей койсо, ойлонбой койсо деле жакшы болуп кетет Кудай кааласа. Жакшы эме мугалим болуп, мечиттерде может катта ошто мечитте медресеге же эме болуп калышы мүмкүн, күчтүү мечиттерде. Мугалим болуп калышы мүмкүн. Жакшы иштеп атат, үйүнө барып келип атат, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Кээде эми жүрөгү турмушта болот ар нерсе, сыгылгандан кичинеден эметип коет.